Muraho, reka tubashimire kuba mudukurikira. Aha ni kuri Bumbogo Real Estate. Tugiye kubazanira inzu iri muri pariseri y'ubuso 500, icyangombwa n'imitasiyo. Ni ahantu heza cyane nk'uko muri kubona iyi nzu ifite ibikoni, ifite nyine pariseri ikora ku muhanda we hepfo munsi y'urugo. Ni muri pariseri ngari, kandi aya mafaranga ngiye kubabwira ni make cyane rwose ugereranyije n'inzu hano mu mujyi wa Kigali ziri mu miturire, ziri ahantu heza nk'uko iyi ngiyi iri ahantu heza. Urabona ko ari akazu k'umuzamu, ifite parikingi rwose ngari, ubuso 500, ntiwabura aho uparika imodoka. N'imodoka nini rwose nta kibazo, ifite pariseri ngari. Urabona ko ikora ku muhanda neza, uwo ni umuhanda. None urabona ko nanone ifite abaturanyi beza bubatse mu buryo bugezweho bwa gisirimu, amakadasiteri. Haraguru gato cyane hariya ni ku nzu y'ubwami bw'abayehova, ubwami bw'abayehova cyane, inzu y'ubwami bwa Yehova. Yego, haraguru aho ituye hariya ni aho yubatse, ni ku muhanda principal. Noneho tumanutse gato cyane murabona ko turi kumanuka mu muhanda, n'ubundi turata tugera ku muhanda. Mu by'ukuri urakubona yuko miliyoni 14 zirimo ibiganiro bihagije. Ibiganiro, umve ngo ibiganiro, uraza ugira ibiganiro kuri izi miliyoni 14. Miliyoni 14 ni igiciro. Nge navuga ko bitewe n'ukuntu ngira ngo kiriya gishushanyo kirakwereka neza ahantu iranzi iri. Ni hafi n'amashuri, hafi n'ibitaro, hafi n'amativeti, hafi n'ibigo bya boarding, hafi n'ibikorwa remezo bigiye bitandukanye. Ni ahantu heza cyane, ahantu ntihagucike. Mu murenge wa Bumbogo mu karere ka Gasabo, kubona imari imeze gutya. Murakoze.